बे समाव मोनसे गेदेर खौरां बिटिआर हालामाव फिन देगारजों गाग्लोबनाय जाथाय दुथांफ्रा देगारजों सुनानै सासे सुबुंखौ इनाय गाग्लोबदों गसाइगावनि दावागुरियाव बे इनाय जाथाया नुजाथिदों हरनि समाव दुथांफ्रा सासे सुबुंखौ देगारजों सुनानै गोब्राब जखम खालामदों जाथायनि लोगो लोगो जखम जानाय सुबुंखौ गसाइगाव आरिनबि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय देहानि हालोदा जोबोद गोब्राब जानायजों फाहामगिरिया सुबुंखौ थैबाय होननानै बुङो मख'नो गोनांदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव ओनसोलाव दासिमबो सम सम हरखाब दुथांफोरनि गाग्लोबनाय बायदि जाथायफोरखौ खोनानो मोनगासिनो 2 নম্বর হারসাওয়ারি তাহার তালুকদার হ্যাঁ লাইটটা ধরেছে 2 নম্বৰ বুঢ়ীচাকামৰ আলী আসগৰ নামৰ ব্যক্তিজন শ্ৰীৰামপুৰ চাৰিআলিৰ পৰা নিজা দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত দাৱাগুৰি ক্লাবৰ ওচৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে চিনি পাইছে দুৰ্বৃত্তজনক তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈ গৈছে কিন্তু আমি আহি গোটেইখিনি বস্তু এতিয়ালৈ নামটো পোৱা নাই কিন্তু তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টত গোটেইখিনি বস্তু ওলাই গৈছে আৰু কি আমি জানো